Tubaramukizona mbali mu kutulolera okuhona mwebale kutuwenda mwebale kutufollowinga ene show ebetandikire kibono omu buli kyabalaze saa 11 Akitara TV obonyomba nyizire omuhinda kati Jenline wa viewers hamna nanyowo mulisa Julius Kyomwenda ali akabe okayingi Jane ndesera kachai kange gwembe hingura ine season niyo yabakazi kutuwalenda abayita bakozese ensobi njya kuzala abana bemutaka kusobola korole njiro kataka kugwa abakazi enda norwani ziziba muhanda mu banoke araba mno rola inenda ola ineno ihabuza ekandi kiki kyagwa mwane iba kiki so enjure tabakozese ensobi enjure kayire kugwa ekere kugwa mali by the way mbegenyira tubaza abegesa chali mulemeseze masomero ko abana baitu mukubabonesa abana mukubakozesa ensobi omwana je no mwenda omwana ize kusoma muno muleke biri ma second row ko masomero ga second drug omwana je no mukwana obwakwangire obwakwangi membe akwiremo busente bwakwangire omwana je no muteke kiboko mu class omwana je no mutuntuza abegesa kutuntuza abana but kandi amazima gali jene tikiri kirungi omwegesa kwenda omwana tikiri kirungi cyali ntine bankubaira abana bakura baine bijuko biki but these are kids really bokuboli boje nyenyo singa nyino banko obusobozo bakiki nkakwata omwana omusomesa kwanda kubyama no mwegi mali kimanyire boje abasomesa kibi muno complete tuzihulia tuzifuna nyonzifuna bazingamino ga wewe amazima gali cyali mukibazo boje abasomesa mulemeseze omwana ogeno mutinisiriza imbo atobo enja kubinga nja kutera ebiza muto jabikora muleke kutinisiza abana babandi kale katwagambira abanka kale ankama university ko sagamba kala abana bakuzire but secondary kana primary biri abana ba P7 na P6 dero we wa P7 mama amasomero abantu bagamanyira kimu abana bayine ebizibu nosanga julese omwana inenda no muhabuza omukama wenda mbo mastananga tichananga babatinisiza butabaza cha kutabaza bojo bere abazaire mutoro bujunanize omwana bararugira isomero mu boarding funa makaire nawe baza nawe muhabuze byarabiremu bizibikibe abarabiremu oborano romo atako nakira isomero otagamo ntako na kusoma muhindule aine songa bakata kwa kukira isomero eriyo kandi atachali juka abegi bantu baine kitinisa kibaba nibatekomba somesa bana mulingo babaroramu ndabaza no wakimugamba arora na mutina ataine cyara gama nekinda abazaire abamugamba aho kudupa mwana kukajagarira kundo kwambiza omusomesa tasakikora bazaire bagenzi bange mbaini nsaba kametana bagenzi bange nantaka zaire nanyaho kwa ni muntu mukuru hati mbaini nsaba mwana wanikira isomero funa makaire nawe abazaire abambuli bakambwe funa obwire na mwana wawe baza sharinga nawe mubere openi naweza nazana na ojekwa na gama mukuru mba isomero ko bati masana nkanta libanizamu omwana barakabaza muhindule omwana aje kufuna ebirwe ire yabuze sinima kagiyanka kumba kagihira isomero gamba na kintu ekindi okugenda gano tukuza abana najja kunkokuswerwa kukura kunu enda ne yanga kamanya kunu omusomesa kamukozesa ya muhisa mwenda nkazinga otamanyire nikukura abana nibaika kunenzaro nizibura you understand so abazaire abantu bakuba bahumu mubaze na abana banu mali inya abazaire abantu mayobuzibu babazaire abantu bahumura benda makubatsindika mukiyaro ego manya mbasa ngababu basindike nka bait kandi akaire kanu mana bakubayizire mu ruhumura niko kana akaire koina ukubaza no mwana ono mukenge omanya mutima nawe aine kizibu kya isomero okwo abo kuba na isomero okwo ariyo nemize ibakwegerayo goba nemize ibakwegera nyingi ate je nye bakangamba omasomero go tugeze nka amasomero ga singo ego abana bigire imize munonke ebisiyaga biriyo bingi muno hati wo mwana tumuhaire kaire kumuhuliriza hano mu holiday to kuengage iyo mugene mkyara mukahoka kuni mugene munjuni yemkonteze omutwe abo kuba okimanyire kurungi omwana bwayego muzempa kare ebintu byabana ahindura mala hindura kimuzaire mukengo mwana ono atali wenka no gamba betu kike mwana ono mwehanuzo muhabuze ati no mustadinga stadingo mwana kurungi muhabuze then ataro no buzibo obundi sometimes maybe abana abankaba isiki oba maybe omuzaire usakutina kubaza nawe wabiki tunga munywani wawe kale ego murabe mu munywani wa mugaye we muhara wange mbanyendo obaze nawe kinaki ni urano tina ule iwa gamba ata abaze nawe
okikenga boko iyo sagamba mwana onda mutandika anto mwana onda abazana wabiki kale mutumire musomuna munywani wawe abaze nawe bujabana kuramba bintu bingi abana bayine ebiziba isomero okwo omwana ruga isomero takamuchomera cyane omwana tunangira rankira mama waye nakati mama damu mutandika anta bayo kana abazaire muleke kujuna nabana manyo budoma omwale kamutuntuza omwana obako agwire bizamu muleke kutera abana mubatuntuza obudoma bakabuyambaza bazaire babo newe yino kaba mudoma because hati nyoka ngugambira nyoti nkinire mwana nga kuba mudoma kabo kuba nyonta mugezi musomero nyabaga mugezi era nyo mwana bwaijjoba ali nkombatano atali nkombatano abakubanza ngamba kike what's wrong gumbiro musomesa kiki nsonga ki because nkimanyire nyowe ni nsoma ntabe hansi ya batano nyabaga mbatano abakubanza mali yes hatu mwana obudoma marabuya mwanye omwana ino musayiga omanya bezere mujuma osanga muzaire obo osanga abazaire alimu katara obudoma bwasobo no muzaire na mama naga katara omukazi agamba obwaso obudoma bwaso omusajja naga bwanyoka chonka abazaire bambainisa bachali omuhuliza abana banyabo abana bana challenges nyinga isomero okwo to ufune bwire okumuuliriza gambira ata n'abandi abazaire okutola abana obwana buto buno mudeke ya manyoka lekayo akana ko bagenda akakuchunyiza abana bakini mubakeza mu isomero bakutera gabana banyiro bachunya amasomero bakuchunya obwanya nyombaro na amasomero gamungamanya mukutera abana babanyombaro nyo eri nkagamba nyombaro karani nkigamba jeni kiro mwana alijja kangamba daddi omusomesa ante iri kanda bawemba manyaba baza chantela omusomesa akajjaga kangamba daddi omwana manyo mwana akangamba daddi ticha nankante ire kiboko ndirumba isomero gyo nomuhyo mali nkugambira ndirumba isomero nomuhyo nyo mwana ngero omusomesa notero mwana wange adiruki by the way na government arensonga ina kutererwa omwana neso na government ekayahe bibyo kutera abana ko kazi hawo hati omusomesa okutera otomwana manya bagwire bizamu omwana baraba kulemereire agwire bizamu mubinge musindike iyo mupanishinga nyoni nyatunge mulingo kudiringa no mwana wange ego iyo iraburo kimanyira abasomesa sebo bagenda gandi bachwe migo bambo siki mama omutoma nagaira buli musomero okujuka zibambu nanka omutoma mayegota mutoma enzo bantu nyembagambire nyemuntu yokunyama omwana wange undazaara wewe yeno wao bajja mutera abasomesa babati bajja mutero wange oire omuzera lehero ko mwana atakurumire omwana gobo kuba bamukuha irembe omwana batakuru aro nyowe onkuijuka aro hono mwana bateiro kiboko aresime nteja kubaza aro mwana bateiro kiboko omwana yeje yanakakabina yazimba omwana yeje yarwalira kabina iwe omwana baje mutwala muiroba mutekana kisha omwana akatola nobuye kuikalira kirikizibu abazere abanakabusomesa mukutira munabana dora mulingo kulemazo omwana wange kuso akiri aleka omwana kukira kunyemalizo aleka okusoma biro ate nkura no kusoma kwa biro bino nakoti kukia ina tusikena makuru bagamena sinya 5 manyaba gena gihao okenge nyo mwana wange tosamutera abo nyo wange wato omutera abo kusoma wewe abana mubakuwa tempora ezo gilasi abasomesa batu domiraga na amaizi akabina boko no gamba sijja kinkujuka kuli alinya someire nanka nalina malire senior 4 Kamparoko Chwatu Memorial College by the abana basomera Chwatu Memorial College amyo obi na mungo nao mise omusajja oli wa chemistry yajaga natutera namba hanamba mali yajaga naleta tugeze nkekezamu naleta paper abagwire namba 1 ni mama ni mwemera kandi tibendo siba kabina ite batukotoka no kwata ni baroko sibira kabina ni kabururi nyo kiro kimu gamba kiro kimu kabanteire yebipapura yaje abikwata yo nyonka jware pampa mama nyo bwe kujuka tukaraba mbugu bibingi byo kusoma kusoma mulike kutera abana makasana ko mwana wange malita stingu banta kwenda arabe mukintu kyengi amazima because ati now ati bakutereraga sazima ama media personnel ama journalist chemistry kanya ikunyamba ekakuyamba physics ekakuyamba ekunyamba yaterera gembuke zo naisema kumboni mate kanteza kiboko wewe ekanteza kiboko chonga natasomere maso gisobora kwa sentu zimanyire ati sentu zisazi kulema kubana tisako natasomere nasasa membi wano obozimanyire tisako kulema kubana no mwana we myaka 5 bwire buno omwabuze zinu zingana gamba sente ziti
okengere abana bakomeka imesente so mutaterera abana betu mbisana mugamba government by the way ekayamba ya health corporation ekyole kibaze abuko abana byabatera abana nanka abasomesa bateraga abana babateraga kibo mwani bagamba ina okwato inamya inamukwata abugere kuno hasi aromsomesa yakuziganga no kyatandika kuinama wote takakireyo ayayayaya mututere kiboko ze mwazitutera baitu kandi mazirezi tutera abana betu mujja batera kibogere mwateraga kugambire iwo musomesa asomesa abana bangi kiro mwana alijja kangamba nti omuteyire ndikulumba n'omuhyo omugambire ndikulimba n'omuhyo you cannot beat my child nti manyagwire kizamu manyakozere busaho ati batereraga n'okuba bakyafu mali dero ole makusogoba oyeberwe nti omwana ono ekimubeza mukyafu bazayire era yenda sana omwana mubinga agene bazayire bayi yandike baroga mwana ono aizira isomero mukyafu muyonje agaruka omuka atali kumutera boje mwana oje no mutera aba ate ngambire obralgo ashanja atako nagenda isomero otamujunana omwana nensonga bakatakolaki atako nagenda isomero alikusanga omugeza muterege oruhi shaje tatangamba dadi bantere oja mga shatoka hoka eno kutina kibaza naguma chokana romwana akurora omusuje tigukengeka ngati mwana wange bojarubayire ki biharabiki omwana takengeka kumbe omwana bakamutera oruhiruli rwamuhungisa yalikano kenga ati kumanya abasomesa batuteraga ngojuka abana abamba bayiyaga magezi ngo kubaroga emikono ezimbi ngakikoraho mwana iwe nokwata kataka kutiza nokasensa henkali nokateka mukiswa tibyakoraga bakati akachambukira mboko bojuka bitukabikora iwe ebinte byo ngabikora mu primary aloizi yasa ayeye bakatera kiboko yapesa now chala ba obi wange mramgizana ba oji aloizi yasa bakatera kiboko government yetegyo etulolereire na yetukuliza government ekinte kyokutera abandi hao ito batutera go bali nabo bakuteraga abanyonka bamuhole jese nkaba muhole nkaba muhole nyonka somera central na central bakantira kiboko nyonka temura nkane nepeni za begisa ndimpi 1 nyatemura bichati byona nyabitemura nyakasama manga akora jazi basasura mama manga unyegezere munkakantu na mama manga yabana okutandikira akano kutandike na leki mihole limpingura ino tena tukababahole nyomu kayika muntera kwankaba muhole tena tukababahole by the way era mtekeze ihole lino obombaza muno mtekeze oba byekoza ihole lyange lya hansi tena tukababahole nyonku ijuka scenario zenya kozire musomero kiro kimaro musomesa onyabaire entamirwe owa mathi okujuka tukatumukaba murukirize ne ibara aba ibara twalietaga tuta ile bali nyabayi murukirizaho hati kiro kimungenda mutegeka murali mutegeka murala blackboard mali siga hontu ato byali na rabinga ne munanka maiso ne musoha maiso kada tichali tukyali uli bato ate agenda akikenga bateiro ka murali agenda squeezing ekilasi ekirasi batakumbazayo Julius mawe mwebyane bimu na bitu byabagana ni byampayo babinga mawe ate abazeye wabagamba abazeye ate nibungemba mbutegere musomesa sunanka kandi tu abazaga bayija banyotinya sereka gama manganya mugamba gankoze musango guti era nyowe kankugambire nyonka kurandika sagazi kati nyonka atakwenda kusogoba nyonka kurandika sagazi kati ito hati baitu nyina ninanka ninyendereza abantu mali yenye na nyonka bakati bino yoki manyinye sejojo na yone banyanyeta jojo era ati oiro nyonye kwate byoje bikuru ebikuru ebyo yabaganko P3 P1 P12 ebyoje bikuru mu P7 P6 atwayendaga kuntera nyoni nyesereka muri bino ebikote ebyo ebikuru ebyo nyesereka muri arorante kanura mali no manyati bikaguje ebyo aro tukaba kiro kimu boarding arekyo jo kikyambihiza nyagenda nyayiba kaswaki kaki nyakaibiri nyakategamu ka murali nako iwa nayo gaba muole akagenda kusinga amaino iyo gaba muole kanu gasinga ayayaya tukakora obuhole bwingi
banyo kusekese ekingo ejugao ekingo ejuga nkaba ndimusinya tu premier mwana nyoti nyenda nkaba nyina itinyenda kusoma obwire obumu nituwesereka mutoyi physics neja kutamu physics nogena mutoyi nodojinga nogena mutoyi no yesereka obone toyi ziri zikabe nyuma ya class yaitu obese kandi bakutozana okora kino obura ati ejuka secondary tibada kutozemba bakufomu nombo oli mwana muto no imweseka obuyaga na ejuka bateka akadeka change lessons baga no kyakamala katera bati nehindukie no mano kira mu class no ikara bati bakatira kibonyo wewe ati nyowe kiboko zo muzinte ilezo ati nyowe kuijuka nyowe kuijuka senior 1 senior 1 nunka nkaba time keeper mali hata abasomesa yabahoga abasomesa nyote simbo nyonka ba prefect masomero nkaba prefect nyonte simbo manyange hata abasomesa lessons zetayendaga mali ate kinyakoraga nimpindule saha yange ego tugeze ningiteka maiso dakika nkasatu ningani ntera ka changing ni baturukamu ate musomesa najja nagamba obwire bukyali obwire mugambe saha yange nikweteko abantu gambe yes era abana ni bamatira gambe takolagano iseme it's time oburaga it's time no gisene yefako iseme it's time nywena baba jo kusoma kunu isome linyuma obwire obumu ondo gende yolenge horoleyo abana babiro bino oba bakyanyimirwa nabo life itanyumira geira buli bato budanka nyobo busaise menya yendezo nkapulumya obudanka bayo wetukazino budanka nyo kusekese no byame primary nyagangani zino budanka bwa secondary nyowe senu ginyu nyonke kuzaira ati nke kuzaira ningamazi makikuzana wikyali ochikeka banyina mu dance orwo buli pate ya secondary manyanka hankani ndumba ningani zizine pate era nkagenda nyoga gena mu secondary amazi ngenda kusomya premier anagisa bamanyire bakaba amanyire musirinya wono bunyo busajja betamanye mu isomero liyona bakaba amanyire mbo amanyire kana kazina ngano pati ndi asa woni ngani memi ngano kumeminga ati kandi twendanke obudanke ni ati ko musobwe mu second ite twabutegekaga mali ite twabutegekaga nyonka ba prefect nyote simbo na head boy yibiki entertainment nkabaho information prefect kujuka information prefect nyorugamba ho nkabani ndisobora St Mary's kaba St Mary's oko ninyonya yimeraga itembo kusoma mahoro mali bino bya kusoma sazi nyama zimene nyeba dream yange yati kankugambire ninyonya yimeraga hasembo abana bona balindirire nyo Julius ajja kubaza ha gorugamba ati no bino babane bakwane gamba misa mwana kama yakiki era nkakugambire nabana bino hati nkabino budanko bwabahoga balindiraga Julius ajja kusoma bo habageni bemiga balindirire nyemeraga hasembo St Mary's zao ni nsoma mahula abantu bona this is not a surprise era mali mu media nyene kaba dream yange rasime nyonsi mamukama abo dine era ko liroro mama ngega mayibo jo mwana iwe obazanke kikere biki cyo kama mama no bangana ga Mr Jene era kali yanya joga Mr bino nirieri kulia sho ati kiro kimo bino betegeka obudongo era St Mary's zao ka asomero ati tugenda tutegeka akafitwa filimu tukatugika kurura filimu aro tukaba tuzaino filimu aho achali bange hati tutugika kubulonkinga tujja abana tubasoroza mu sente ntamanya abasomesa kiriri goti batwikirize moja kangamba sabiri permission batwikirize abo basene mazebu soroza nkagenda kurura bayizire bagambo abagambire guteka yawenkani nyala muri yange kinyakozere watema bano bakagenda kuntoza nyo sente bakansanga arwali aka hotel twali ageni hogayo bakansanga ntumisize mihogaho ndi mukulia bado wewe ayo kama na violence ya mani munimisi ai gamba araha wewe mukama anganyire bati busangambire bizamo byakole magano notozara kukopesa ole omugezi na ifurali wakaguje choka bina abagezi betu manya balinka wakabaga mu class oina abana bagezi baba kusinga na nyo benyasemaga nabakusinga batusingaga muno they are not doing good abakusinga era mazima omuntu bali mu class mugezi kiba kale kiba eba percentage ntito kuba kurungi oba habwaki ndamukizo ababere trying tulaho gati ndamukizo ba obi bange bona ati manyira ati nyo hano hano hoima hano nkasomeraho businsi P1 na mpaija P2 sigarizo nankasomera aheru ya hoima actually even to rooms charoga icyali nkasomera we mpaija aho
bano batamusinguza afire nokufa tujja kumuziika kiro kino kyali bana obi ata aboje basobera nabo businsa ho paija baruma mbarora baitu ba obiza banga bakusinga baraheru ya wima kakanga simraheru ya wima ate nyiwa bawo barura ay bange barura buyike muslimu nanka central primary obamanyire nanka Louisia Sibon so hati amasomero iro biro bino mbayiningamba bire bintu bikahinduka amazima so mbaramukiza yange tukopesa ni mwena tuterwa kiboko za physics mwena tuterwa kiboko za science. This one is copying me. Stop copying me. Bojenye mtu baramukize baje bukamutayenga tukopesa nyomba ramukize atibu abatayenga tukopesa ninyi abakusaba emirimo biro bina abana ata abana biro bino sebo basanga na smartphones masomero baina life bojenye ati mwaneka tukopesa kagamba barua galavu biro bakusindika text message WhatsApp boje jule samwa atako na kopesa na natika ino mkono ati atako na kopesa chonka bwine mwana obukuru atayina kopesa nambala ali bayemba gambire kuri amagezi ngamara kikenga abantu binyo kusoma kuno nyonka kopaho nyona nyaro binyateke nyoba ngakopaho nyonka kopera halaba nyonka kopera halaba wakahandiko answer answers anyaro binyatwara ati nyeki nyakoraga ngakopaho object za physics twaserekaga ebitabu nko mutoyi kuno tuti ati no isananka agenzire kusensa no tuka mnogano no nanka no sima mnogano baje kusekese tindie ngaba ndi physics obo chali ntugakore bizamu ukabya midi mwane we chali obo ekaba ka science ako bojinye ebintu ninduleke nibirema ekimekenya koze nkwate kitabu nyakiteka hano ekya science ngabo jomu kama ebintu nyagamba bitahemu mukama bitahemu biyana bitahemu nyakitabu kina kita nyazaga kwata omutwe ngwasemo ekitabu kiteke munda mun baibo jobe obuto bubi owo physics ato kwasomaga physics omanyiro ojja kufoka engineer okengere kandi mwana nyama zimambya nyasome buseki ndibwire bundi ntamanya ojja kulya hakira kakiyawo olo je simenyewe ikaba nyendega kusomera entrepreneurship nyenyendaga entrepreneurship na nyonka gikora nyagiendaga oro mama kasema nyoro subjects nyakoraga nje kakasa mali ati ngo mu high school history divinity nubunya baganta somere nyamanyaga mpaka njya kuya yonka baitu busasa bye kitenyabe ino benka geography na nya junyoya ekabentamire some mapu bakwabuze bihabuze Canadian prairies bakwabuze bihabuze ebiwobeyo tekaze no tamanyina kumanya kala abana muleke barumyo abana bari muleke batunumize omwana omwabuze kihabuzo nanyine kyatabayiro omwabuze ogwabuzo baita arabyo kujuka mu primary ko arabyo kujuka mje wabyo na bikakweba manya the story of GP and Labongo nibyo kujuka niyo kusama kala ojuketa wateraga story nenda ijuka kichali nyawe tugeze nkanka kinu what is science science tiniyo the study of living things and non-living things nika oba niko ngira nikako then aroho manya bagama what is SST danyo SST tinka ijuka baga what is CRI manya CRI ni full CRI is Christian religious education then SST the study of what misa nanyo tinka ijuka tiniyo social studies anti oba manya ni full niko boje bantu ijukize bikatwe social studies ni full koko definition yako niyo ntakukenga chonka science ni bikeba hati kale omanyire examples are living things examples are living things nanga yoko aguntu walanga examples are living things to kubikenga living things living things are the things which have life hati nibyo bila heavy ajenye leka kungeza mu class njuli asindeka no tubanze twejukizemu ebina obumezi nilyenkoko ezo bikiyaho omunyenye ndenkoko nizempu nezo nebimera nebigire era abakwa nanka breathing non living things niyonka amabale stones nanka enju entebe zinu
nyoleka kunjoza mukusoma moja kusuwaza ata aromani yajumire mugenzi wa mugamba iwo oli nani living gamba na juro mwana kapostinga na nkasira siyanga boyfriends day yagamba era abasajja kyalo muli nani living things mukutufuisa bati bakusoma kuno arobu habuzo tumire ona abasajja ba boyfriends day bakaba postinga tonka baba postinga babateire mu view one person okengere mbara mukizona nyo ati kusekesi nyonga postinga abanyoni abajo banywani bange bona na mojo yegeye gamba ha jeno tupostingira abasajja babo bona toyinize tu convincing ata mayala abantu abakufe atara abantu abagandi balimira mu postinga ati kyo mukora ayirolele okimebiro nankano bagita bata niyo nanka DP bino okisettinga no yirora wenko hati bine muleke kutija manya batira DP suti atogera okwerora wenko ogu okwerora wenka so hati inya abagamba bakabapostinga bakabadupa nyowe no muri ginke yaita bata postingirwe ito tubanyote bampostinga mwana birthday yange nyowe wange we yata amposting wewe no akampostinga ngira raba ya postingire nyenkanya yero atakuru wa mama mutobala kupostingaga mugamba ko screenshot ya ba viewers okenge kandi nyo nkusekese nyo kwatese myo musiga ninye postinga aroho kiro kimuchali wange akagenda by the abasajja mulekera okuwasa kuhereza abakazi masimu ganyu bana basiki kiro kimu aromiso ruisiki rukandunda kutabura omusajja na family yayi rwagenda rwakwata simu yo musajja rwabetere bisani yayibisindikira mu muro mukazi wo niko tukuenda banyoje na agenda kurora message ngo musajja amusindikire bisani kujja kubimusindikira byamire none bata bakino kore kitu gamba anti emekizibu kyanyu mukutuwe yakana jose mukutuwe yakana gani nje kizibu kiro tunakubona ukwakafu araka ile haro mwisi yako batakayikire kuruga mugarale mali anyonko ihayo standard muleke kuiha mugarale nyonko ihayo Julius nyara kunkwa na hero ko onyina meso boino mukazo ondi nyonko ihayo mugarale akanti yo kunsera kati nkubiye muleke kuiha mugarale obire butya nanyo ndi muntu I'm also a human being like you Ometimenti baza abye bintu ane living thing I'm also a living thing like you boyo muleke kuiha mugarale akini mwenda tu hidinga sigale for some reasons which reasons zituwe sigale ndukyalira arubaji nyamazi magali omwana womuhinda nyonko yayo mugarale nkwe yayo mugarale nkwe posting ngongera ko bajikisa to posting ataroko yayo atapachasoro agifuna ota aroko yayo kandi no jakwe fereze omugi kanyefereze tukatwe fereze kanyefeze na mamenye mu nanyo wewe omuzenda ragokosa nanyo nigonkozesa tiniwagambire muri hatugabane hotspot tulatugabane okenge tula hotspot nyamazi mangwe yayo by Julius relationship yo kuba no hiding wateri nyangu eruma no but kikusigikira bati no let me tell you hatinka nyowe obana iwe kale bwide buno sahazini amazima nyo relationship yo kujja kurugayo bakukenge bajja batandikege kuletera ebigambo orumwa omutwe bajja batandikege kujerega because hatinka ito baba batekeza tujja ku dating baba angels okengere ku dating abasajja baku hatinka nyobwire buno bulandura bagamba riski kajagara ali kabagarara to santura amakagawe hati atoboro yehe mugarale sutati kandi ate amazima magali kikusana atinka nyowe nyowe nkuba ndi mu limelight kuba ninyenda amazima mukazi asigale yoku nanyo tingwa bye kuwemulisa asigale yoku niyo tingwa no moja kwako na kunteka kipande osigale yoku ati kugambire bwire buno onyombwire no mojo wunyina bitabya umuruchulero twemanyire era abakusinga abamanyire gotachali wayo choka makuru twemanyire mutakinteki ataro wenkwainega kwenda mu posting orali ayo agira jaga mu posting omutekenga agule simu yayo agule simu agule data agule na line mu posting ngungu hati abakintu ikara munanka munkukutumanya biki
oraaliyayo nderalaaliya yagume nyamazima gali tugaruke mazima kupostinga kale mbaye ni supportinga girl child nyobwire mtu ngenda kumpostinga habo kuba bwire nyobwire bunu kalabulo mwako na kururo omusige wangu datinga nyobwire byange byankukutu era bano nyendo lyoko musige ahero kotingo ne bikomulisa sigara yo akwatingo no konyende ote kuntijisa otandike genda pressure abantu bakugambe bigambo nyoje ni bwire bunu bajaga muhara wa muhinda abazaba abaine tutusuwerwa bikibiki bajaga kugambe bikoduterwa omutwe nyoje nimba za muno okenge nyana nyoje kusana nke ati ari bigambo nayo bimanyire bitubaza ole rugana gabaito musajja wawo go tasuwara bigambo byabaze ebyo okenge bikibiki hati sigare batakumanyire sigare batakumanyire ako bajja ku blaming otekutera pressure za abusa okabe kanda mazima gali nti jeni ati nkaite milima yite ino itukora okwetago osweru omuntu akwenda ali fani wawo ali jaza na nyumirwe ebintu byawo omanye cyali olwesikoro rubaza ndi wenda otherwise ajja kujajinga nyowena amazima wade no omuntu akuruga nyono bano ngwana kugamba nkora kitara TV omunimo gwange gutago okubaza orugambo ati full stop bano nyena no rugambo rwange no kubalisiba kwange yes akora Julius nyene mu relationship tinsereka Julius imbaza ogamba kyalani simbu bakisamba tinchulera baitu nyonko gamba chulera ho akwa nyoje inchule mbaza anti daro kuba tisimbuire mbozi ninya yekulembere nyo leader mu mbozi nyo amazima boyfriend wange kwegisa rugambo era nyo buli relationship yimba mu mojaba no rugambo tugeya aba neighbor tugeya buli kachichaka obambo ineki ngomwana okimanyire by the way obo relationship mutena rugambo museje gotakwenda no mukazo gotakwenda abana nyetu ino rugambo bani nyelavu ne kunyuma irimo rugambo ngese bibaire mukatale nimbazonu obubina butito agira kabina kaine bihuru buso wuntabaza by the way bazo simba akati biro okubururaga obwebihuru mwana nawe anakabina kaine bihuru bakaterwe nkinzo mu buto muno mukamanganyire wala yaro bina bokururaga buli buti baitu binamu ebihuruhuru ninyoti mawe bansonga kaba doctor barugiye bateze ensonga ki abake obubina ni bubama bihuru kandi kaina muningo kakubaga kali kati msonge gemugituwe kalao wewe nyamazima nyona boyfriend wange tugiro rugambo tugeya tugeyera kimu tugeya kana tunyintu man tugeya netu ntuwegeya nogabe tudunanga yo yakwana musiki funo wo rugambo abako jiro sobotafuna wo rugambo timujja kusoborangana muna kuba ni mubaze ni mugeyageya mu ruga kana ara ibintu nisanga bayi mugame ne basomberege bayiti wewe hagamba kasombere omuli mwe weta mu njoko obano kiara nga batukimena nkaba muchawi bamuleke akora ho rugambo wa owangeta kora ruga gamba wo ni wa arusomba kuno boyfriend wawe ne babane mambaza to yongereza chulera nagayo ati wewe omukazo ni kwata hati atewe abokaraga aboki ni kwekara ati aboki wangu go kumbe abana kandi boyfriend wangu no mabanyoni bemkambazaho ajinagana nkabalize kindi abingambira nkamusisa nkamusisira kimu era moralo li relationship mutena rugambo takuwe no musayijogo iroho gamba anti hata abantu abandi baba mu relationship ni for too serious by the relationship yo never too serious muno tehangara kenyuma kan relationship tali mtambe tehangara be for abagento gento okuna kuzana muzana obubali tibi kusobo nobo mugama bebe nkwatire simeno nkwata ka video no shikia kabine bine omenyeka kajagarara nishikiyo buniyo bwange nkuchakara nkuzina nichikiyo bere tabiyende mba ndikakubiyeveka ngomwana muti ebyo timungana kuhanga kandi ati buli relationship yona agenda kanga guno omwezi inakutungaga akantu kukora igo omuntu byaka bato ngambe Julius relationship erahangara yenda best friend wawe baita antikizibu abakumanyire bantikizibu kandi kiba kizibu bato kandi kiba kyangu kiba kirungino ndo omuntu akumanya meka nabo kumanya kibi no aina kumanya definitely ne waja kumanya still omuntu wajja kuba nawe aina kumanya muningo gambera ali munywani wawe but tikiba kyangu kwende munywani wawe jen wakabaga oina musajja wawo kanyamba na tukakibaza ikyo nyampira kimu nikinunga no kununga nikinunga gamba luje ku connect nambali ni muikana hata kwa akimayo ngira bakazado nyampire kinyambe kikununga debe kiba nomo muno obo kubo bamanyolire biki ati okora kiba nomo hamuntu womanyirire ati jo jure sebuntu duisana family nyobuli kunyamba okenge hati
ngoma okulora mu banywani bawo bo nabo nyampa batukana omujeke akudetinga just bine bya okisiba no ura kandi no tako terekereza kimajendi burosibe kinyampa orumwenda ne guruma ha nyonki sinkiraba nyonki amazima gali bine boyfriend wange inkinyama kandi akakokusiora ko ka piu atano walai kanunka mwana bakana amaziba kibi kusibe binyampo bija kusisenda bikuzimbyenda bisana figa uyisangire oyurusibyo ugeze ma boyfriend wawe jokadosa kwasire ujana kutunga complications ezeki aha zekisiru kinyampo kipumulo excuse me okengere mara kanyampo gambe excuse me atoranka abajungu botivefera yere nyampa gamba wewe hagulano kwe haguro oteze kungokole muno ngaenti wewe ndikubyoranga nyira wewe omugambe bisobere ajay omugambe bisobere bajuse nganyina ko habuza aba manyabalo yaba abane bitabo araha abana abama bakuna kufuna divorce kuruga ma family agam but family tene kiye kugasa ne kiye kungano no kufuna divorce no wecho family yejo teri divorce just kwecho ali family aya abana ina kufuna kipapura ikikuole kyambo tekiyali yawe no tungane kike kindi nobwo uta bajula singambi kutunga kike kindi no funa kike kindi era amazi magalare family yokuba muno gamba wewe divorce ko tagisi ene kike yakuya hata balo jamu tukozire muta asomere bita muntu yamu tugambe divorce geta hayo teta hayo asingo muta chwa mugenda no gamba kangene ganyo tinkyali mbahinda ndugire ngenzire mbalisi kura amazima obana nkata kyali senyowe okuranya wa mazima obuhinda buno mbwenda ena yenyenyumirizamo kilani yange ngena muno oyombe okwesanga oyine encho yawe nko muntu kenge ninde kusachonkana inde osaloho ekikokurugemo sigaze mu kirikini ati ufuna complain nyingi okirugamu no genda no yombeka oko handi era nkongera family beko beta kugasagirugemo bait family meseta family yadde ati nkaito bagira family nkoto je okurora tubaho maybe sometimes no marana akasumi otabalizo bana brother baho sister baho babiki but misabwere okubukati Julius family zikwawukana ero urara kanta akasa family zino wa maybe muba muitira ininka family uraka family sigara family nyowe family yes gari family but kandi Julius family tene kiye kuwa tene nakasema tubakuterege kuba family nayo baterere baterere bakutenda baterere ndera wewe urwanga umuntu barakuterere iri hukuno ohinduke na kuna kuterere nyabo kantera kuna no jeni okuraje atonka ka family aro kuba oli mu family iwe niwo osingire kutumbukayo bara abantu kubasinga kimanye ki understanding obateke mugaka unit obateke mugano obateke ntawewe nyo bantu nyenyowe ngire ntondoza abakayikuru kase mu family boli kanyita malaya kase family boli kagamandi bonabona amazima nalangana ndura umutima nkweganyira but tosa nyo amazima ne namba zimutinzigira musimu yange ntondo ekikuru je ngire ntondo era ngire ntondo amazima era mumpe zombazi gwentondo era mumpe omubazi gwentondo abo kwa nyowe kale bebe gatuganyire batukanda akuganyira kunu abakundura mu kamera okuganyira kunu kwa ara muto baga omuganyino gawe kuganyira kunu aro kuganyira no kweganyira nyonkwe nkeganyira omuntu nyonkeganyira no mweganyira kuganyira muganyo tumweganyire nyamazi mankeganyira abo kuba osanga obula kujuma mu malaya akujuma bayibale batujuma mu malaya atokurora ati nkaita baina family enkoto hato wesango ina oina abokwatagana nabo ne butakotagana nabo era bibawo ati family zaitu nyo warona abantu abayija ati nkanyo mulingo mba mu limelight bamanyi bali ati something okay oba maybe mwana wa brother utameno mumanyi kumanyi nyomwe bale kumanya mwikale yoko ati nkayo mpaka bakumanyire nyo bamanyire kyongana nyoti ngwa bakugaye kutanga kugamba manya mumanyire buli mukamulinga kumanya tingwa ko era nyobo tinkwenda kugaye kungama manyamanyire tinkwenda nigama zima bali bajja kurugayo bakumanya tinkwenda nyama zima gali nyo tinkwenda kumuta kurugayo manyabe kikabanu abenda bana motivational speaker manyo mwana ogakasisikala agezere mite tali magazeti oboko tampaire fizi tulo kalire madamu ba sebo tula wansi tuza kabina ko tula tukatandika ku practice ngoruganda oluganda okengere muyikalire hansi
tinkwenda kajanja. Don't bring kajanja to me. Don't bring don't try yo. Please. Iwe ndora nokwatagana muno na sister wawo. Omuto wange. Aliyo muto wange n'omukuru wange. Na mukuru mojo. Omuyisiki tutabesikira tano mama wange. Muri basikinywe? Mama. Bakimtaina yo mojo. Wewe urohangani ko yamkozera tutabisikibye nga bisikibi 5 ito twabya je itwana je ndura akatoka no kwatagana na kandi kakuisana amwe yakanyisana ya mareka wa Jowani kanga kukanyisana kakusoma premier ngwa akamara senior for ati kwenda gene mukosi no mukosi ane byako nankawo takanga mbaga kirungi akwenda gena baitu mutwala asome isoke mutwale lengona asome byengaro kugambire jeni okusoma kuno okurora abantu abandi binu byogamba nti ati kansome ngenda university ntuke biki sente zaha nobuzikubaziroho buli bagamba gantu nya kungambire nye sente singamenye ne sente za A-level osango mtu genda kusoma A-level mbani mukolera business na ikalire no ati kye kugamba ege yogamba gende mukosi kirungi kirungi ati wakusoma tugeze nke isoke ayo mayabana bangi bakora sente bana ba mani muno na iwe bakora sente ati are omulimo gukora ati nke isoke ero kuliro tosakurara nja tosobora at least ofuna okogya amaka kwe nkubita okengeri kama Kiswahili mutuwa sometimes abantu bajeoga muno emirimo yengaro binu era bwekambe kusoma emirimo yengaro nungi abo musiki wendora hanu bamwita I think Murad just at TikTok aho akusana yasomere bya fashion and design yokubazira asambeki arani nabazira ka design nakora ibiki abantu nkaba banyumira kimu kusakurara njara ekiraka Daniel Suits Daniel kilo jingi Suits sogo omusigazi nkogo omwana kekambo ati ojagamba nkwenda kusoma fokelo yankwenda kusoma ojagendo bisomo turuke ofokelo yewe kika ofokelo yewe kika ki omwanyi wakubere no soma no omiri monkeje yengaro kale twangire musome mikaga mugimali batukandifune ekiyengaro kiyengaro kintu kikuru mwefora mukona kusoma emirimo yebipita kwandika niko kula na government ekikengere hati na senior 5 agi hao batandikire kutukulete egi senior 6 bagihiro mbulene bagamba manya senior 6 bagenda agi hao tibagi agi hao ekiaro tibaina tibakatungire sente zo fundinga nanka curriculum empya baitu kandi nyo nkarabyaho mutatuwesibaho obuko muntu tamuhereze sente mundeke kutuwesibaho byo nanka mumanyire oha kandi tujja kubayijukizaga nyo nkabagama nyonja kubayijukizaga bantu nyoboko muntu tamuze sente oleka musabese muketeka pressure kandi muketeka pressure yokuswero nyobo jinye nya abokimanyo kwanteka pressure yokuswerwa muleke nyoti manteka pressure tibani nyoti ngolera pressure baitu kiswero okuswero kwa timuka kunteka pressure okuswero kwa nkuli ko obusinge eta ko eforo liwekika chene swerwa zara inyo muzere muinaka timuka kunteka pressure na inyo busa okuswera kuona kuzara kuswera is it an achievement ota yokuswera inyaza na achievement how buli mukazi wena kahangwa kusukubaho no musayi tera achievement teri na inywe wamaye musuke mukole sente ofumbo musayi kiriyo na inywe kwa kudiba ikani baida nyonja kuswero chibati kani muleke kunteka pressure no kuhura tihali nti buli mukazi wena shiba kazalira myaka inga shibaki kwa ukana hana general ondi otusakubanka osabutabanka shiba batu kankugambira hata okwendo gambe shiba na otakwe gomba abantu abafumbo takwe gomba tugeze nkarema ndele mama oiro byanga bwanga jeni kakugambira naturally buli mukazi wena yegomba kubaho no musajja abe ono ekirungi nkabaho nabo niba mweta mukananka oiro bile mabule majeni dino byogamba nti manya marriages no child achievement marriage baba nibe kaza jeni muleke kunteka pressure mutamanyira kakugambire kinu jeni akaire kajja kuika ati kankuga atokurora choka kuswera challenge kuswerwa mijweri nkaba nimbaza na gayo munanga mbo kurora abaisiki baba muno hakatale between the age of 20 na 30 kali nabo okengere baki okimanyire ita abasajja aho tusakuba tulinka dormant ya abo kuba inywe age ebanenda genda igende mu 40 yende yego ati nyusazi nti nkaba inactive kurungi yego abako kyali misigazi dinda wati mpike mu 40s 50s orabirora ojoroli nyawe kinkusaba muleke kunteka pressure niko korolera saha zino ati to saha zino tutukiyatoka nabaisiki abe myaka nke yeyite eyanye ejo ati itsaha zino bakayikwire no it is okobo kunyanga tugeze biki ni kulinda nindi ndamuhara wawe wonyine muhara wawe zaire mu myaka 5 muhara wajja kuba myaka 18 abiri ni sakoraki
yes titukyatoka nayi era muntu iwe era nanyo bwinuzere go mwana okumuswera ati titukyatoka choka nyo mtanje nyota Julius nyonja kuba mu atano yes nyote kulira pressure era na malimu kaliyoko na manyamko efuna mukona kukora meeting jenaza betu nzale mfune muki kuzara kuli muki kale kyamani kala muntu mulike mutika kisa nyonja kuzara bakale mulike kutika pressure mulingo taina brother wawe enkoko ya Jeni ni nyagi ni wajagirya kyonga mutandika pressure ne obona inde kogenda ompora hagambire okumfereze enkoko yazinga yebikichoye ntoza njengi kugulya Christmas ogiri ondugo akwenda enkoko njagi mu ebikichweka desema nyaga kugula enkoko ngiragire kufuna omusajja omusajja betu kwanda amazima gali kale muleke tuzali za pressure banyo ngambire naronga ndora nyoje ndo sakunzali za pressure to nyote sakuzalira pressure tinsobora nyoje ni ntakashiri mukuzara tinsakuzara era nkime ugiki ndicho mukuzara ndilibatera surprise ura ekyo nyo mlingo kidefendinga mu amama king defending tima nyoba kimete sakubona na kama mama wange mama wange akabona muno hawaiti kani nkamurura kandi yabakuza yatukuza betu kani embere yarabire muti ngenda gira bakali nyenda na nyonkole na amani nawe nyinini koko atukulize tayinda tubona abone ngetu yarabona abo yini hani yitinda amazima kukira mulukiri betu kubona abo na itone tukabona abo na ati nkanyowe me my father had money akabana sente you understand betu ati yafa nyowe nkakura actually bangamba akafanyine emyezi 5 mai baita beno baitu bona abaireho nichana yakani nakyali mu nyamanga kama nabona twina baloya twina badokita twina banansi ati omayo kurora tosa kumanya nyokura amazima ngeri nyondra mama yabona abo nabe kikabusawe kiyaragira yamukwatira abana bamwana omutaro hati ndiro kubona abo nobona nyeni ngabo je mukama nimukama ningawo je mukama soko akine nyoka sikenyi ya saba ruhanga ko musajja the right akfayo mali ntibo kubozaire akira feyo ajja kufayo na sakurorerera akatogo karoho buli kimu abana ebyenda biolire husire like life ejo otaraba mu life yo mama yakozere yarabiremu kandi abasajja baliyo oyo chali mukutina abo kubatu kajagarara tujja ababaza umwana wanga jeni nyokutina kwa nogiro ruga tingenda kubazao muje Mungu wanje ati nyogamba abakazi banyenda bategeza jja kubabazao nyobusonga kubazao baraba bani bakwesereka bacha nyeti busonga kubazao banyesereka ngamba nyona munya kubaza nyakubaza tinsage nangabaza ibali yangu gamba wewe nankana nanga tinsobora njale oboko zine nzo ngamba wewe mweterezemu kandi ati niko nyoti nyonka ibintu byange ba relationship nyenda bibe private okay ngi abakini mbani mbibaza mu media era kibakibi tubazati babibozi abantu abandi okay nge somula tina tuli bantu nganye mutukwane tukwenda naitwe babasija abalima magezi yesa kona mukazi alima na hanikire tizakugiza nayo oiro hombe kwaha emenye video zina somedia zikarayo nyokusora nkwenda bekale tinkendeze amazima tinkendeze ina emyaka nkainga nanyo nyina yemyaka kutekana ruhangani warachwamu ngiyo kusaga ruhangani warachwamu anyo just kusakuka mwagu kuja ningajo yasinyinenda okenge so ibya ruhanga tomanya so ndiko ngomba gamenyo surprise kai kona kusabatera surprise ningajena ya okenge kanyo omunatoa ene mutaraga genere meiremu abako amaroro galo bwenye nyineze kuyamene ngoraki babo jeni mutagama genere meiremu enda tagatagihire mudero manye bireme mibaze bakagikora badokita bakona akora sente enda bakuzihira muga kimuhanu mutauni so jeno ine kintu kyo kunanka kwa nyama zima ntwere gena tisagi yambuire buno ngyo kusako gama nkuzire ngyo kusaga family planning ziliyo nyingi nyombaga mabulikiro hano nyobwire ntwegenda kumanye saliro so tingwa mtaya kunyeke kunkengera mbati jeni agutwere omuda nguleme kurugamo hagambire iro jeni mwegendereze abakuhamba bakanyire hano mutauna mane bakanyire abasajja bakuhamba mist mali jeni bajja kuhamba faya mwibali ya Yesu bibakiyole jeni kutera bakasa jeni bakusa kuhamba bai mwana busobota sakwa masi kama hamba tibasa busobota era otali go kugamba tibasa kumpamba bakora mu boda ati era mwana babwera nyo amazi magani nanongana natingira boda ali permanent tingira ikaga kuvugibwa atakumanyire
vugibwa gomuntu akumanyire nyo vugibwa amanyire nabo baboda nabo baba nyo mazima wewe akumanyire bakuhamba na pasono boda mwinenge sombi muhingura inemu ababoda mwinenge so mwine orugambo mukutwara mudire wetu mugengani mubibaza mtu nanye mukendezemu abakoli boda mwe nkwa sente tube kintu kimu okengere tube musayi guma nkwa sente orugamba rukiza sente nyo rugambo rungorana rusasuza yiwa rukusasuza ati kankugambe atarawa boda ati nkaito boba no wabodo ono mutero bajotwaro agenda nabibaza nagambira mukazi wawe aragambo no wahekere baito ogora musobo abantu bentabara haha bake iwe kelonda bakusonda abantu bali nkamusanyu mu weekend boda muleko rugambo mukwefereza sente muleko rugambo chali mube nemizi ego mube omukomandi mukama wawe nikwa sente ibandi side yange nkutumira omulimo gutuwale biwe okengera bajanu lya mutwara mwana akachulera nika mtwara mwana aka mukwefereza obulimo ate kumaya baboda abandi bagira orugambo aganda auno wavuhimbire agira so wewe akwana kandi bagamba agira akaoka kanira takusigi omusikizine muchiweka takutera uwo mutima cyari muntu yambe ate omusimbi kweni mukwa akora ababoda banabamo osanga oina boda wabo amachala kala omanyita abasikitu bano orugambo osanga oina boda mugeze nimtera oruwa kanyombazo nyo baboda bantu osanga otirembozi oba musangire oba accident bairo oba biki osanga mugeze nimnyimye emboze nya boda bantu babiki atibebo osanga tunyumye kala haba mabagire emboze rera kasoma waye mukale muri active ni munyumya nyumya aboda mara kunyumya story agena ngitwara stage ati muleke orugambo chole mtu bentusaba omulimo gwanyu gubagurungi mtu yamba memukwefereza emirimo mukwefereza emirimo because boda yo kumanya jeni bakuhamba mazima ababoda muno munabekiro abakiro bazibu abakiro bali bazibu ati bino kandi ati juka sometimes baba bamanyi muno kuruga mubara ati juka sometimes baba bamanyi babe bakuhimbira otamire bajja kwefunira na kutwara mwaye na kukozesa akuziga akwemereza samoye mukairima na yehulira ayo kale mwegaruke mutu sasire obuko muntu wena ajja kuseze sente muntu wale mwaya ikeyo okenge bayo bantu nye bintu imukora kero kiri omwasista wawe yikiri mwa kandi ekizi mwekimanyire Julius omuntu akola ekibe mugenzi watenda kimuhiko tayenda kimuhiko omugenzi omukora kubi iwe ukikuka kanya kanyu munyamunyanyo ko biki notakuchura maziga umutima gwani kikurumisiza na nyoka kikurananka omayimite bibiti orangana bigarukirangana cyo bano okora bagenzi babo ko tenda bakikukole okenge ekyo kukora bagenzi babo nayo leka bakikukole okenge nanya basikaba ino rugama batulemesa basajja baitu mututamire okenge kandi babaza mututamire oino rugambo bifendi wango mukengire bo ombone nomojeni batanawe takamga jeno mukwana jana tamalaya ajina naka bandi nabasajja bakulirizo rugambo babi nabo babi aromoje umusajja bo kuba no mwenda omukazi bo kuba no mwenda bakina ulirizo rugambo na inya bakuli kalawe skimu kane kizibe kikusekeza ita abasijja batuwenda muno nyo wangaje na ngamo kimayena nkangambire gati nati ne bali ayo nalingambira batuwenda kandi murungi akobaza ne ibara nyo wangangambya ne ibara so mwegendesereze inya mukurana abanyoni betu oba okurana omujo unyina we oba tukota muhanda iwe kutiza buli mujo unyina umusijja wango akugambire mwina akajanja okwena timu gambira oba mutaka kota video muteka mukisound me akitasa mutu tamire abana ize sound me akitasa omwana nyana kutika mu sound na kuikazamu omujitali mujo wawe na kuletera bizibu chali nyokora amazima boja bakusinga kala bojo nabo batabanyone manga boja bakusinga nyina bojo banywani banga bakusinga abo bone posting asasi abo boja bakusinga abo batabanywanyi bange osanga omuhojo munyumiza kantu katala akabaze terakasasanye okenge aboja bakusinga tibagira rugambo aboja bagira rugambo baba mbaitu tibakira tibaba inga bisikitu gira rugambo hanye namba yange kusinga mubojo atomenye tobana munywano mubaye nabanywanyi bangi hanye abanywana abayingi batabojo olo nyagayo ni wokumanya then abojo then baba saba hondera tubaramukizo hinywe hali mukali entekanza tugiesere kibonu omu ebayo buli kyabaraza
esaha 11 Akitara TV tubaone kibozi baiti haina na ibozi bikara ibozi beti tuburwa mbozi tukantubayiza abafani babahinda abahinda dekanda mukenye nabakaza bakolera mukatale baramukizo na cyari bakagamba rucyuka mukatara aho eta food for the soul nga arawa komete gaje ni murugamba kamukatara nyabe kulembera anibe kulembera ndarugamba level ya kabinge ne mya ukora ikirakora weho bwebembezi rero bwebembezi borugamba mukatare era mbwe hayire era mbwe hayire itati hati ndakoraki responsibility bagitwaye umwana gamba mborugamba nyaro kulembera kusiga ngiri mbazamu no hane mpaka urugamba ni level ya kabinge nikoza iyo kubanza bible gamba busaho bwebembezi obutarugali ruhaga ati no bwebembezi akabumpa bakani nyoti ngero rugamba rutabura rero rugamba rutabura rwati inugira jedira mukiyaho tumalire te baramukizoho nywena na muri mukalaba client banga abampagira mwe bale kumpagira cyari era cyale ngona kubushinga ka birthday happy belated birthday patience gali ayeta patience gali kasika katitaka birthday yako birthday kebelebe kasabiti hijo birthday happy belated birthday peshi bambi more years of supporting me kyalo birthday ya ebege hijo kasabiti bege birthday yako ndamkizana mami wange wabali kunzara wabali kungonza mami wange ogwo mururu wabali kungonza ndamkizana sikani baitu kabonga kuntwara yo nga baituko manyabika kange tujje planningo planningo ndamkizana obusitaba ngo obuto buno obubebi buno akawa Julian akawa Jose Joani Judith basiki batatu tuhoire nanyo mama kemitu kumuramukize totesa na ngambire mamo mata okenda kem no mbaini mama Jeni mbaini kugamba ogambe kemitu teka nze tujagenda so kale deka tuitetane next ragabantu kinga show emboze ni yataningire kinga show tuitetane next oteba ku subscribe nga channel yetu Kitara TV so kutufollowinga Julius Chomwenda TikTok Jenlin Shoe Center TikTok na Julius Chomwenda mikutu yange yona Kitara TV Facebook YouTube otufollowinge Jenny malira tugenda mwebale kutuwachinga mutewe kusubscribe nga channel yaitu YouTube channel yaitu na TikTok ao baya mutekaga ni mutu watchinga mkaga mtulindire buli kyabaza sai 11 hana ha YouTube musibe kurungi bye bye Kitara TV kwegesa kumanyisa.